ji bo şûpandina dadgehkirina kujerê Denîs Poyraz li wê derê bû. Zanyariyên herî dawî dibêjin dadgeh hatiye talokirin ji bo çarî mehê di nava dadgehê de axiftinên ku kujer diparêzin bi hênceta ku derûniya wî ne temame dihêne gotin. Êdî bizanin derencamên dadgeha duwem dê çawa bin, em ê li bendê bisekinin. Bi her awa. Li ser van hêrişên li ser HDP û siyaseta HDP ji vir û şûn da bi taybetî di rojevê de helbijartinên pêşwexet bi germî ji aliyê partiyên opozisyonê ve di nava wên de HDP dihête behezkirin. Hevserokê zîndankiriyê HDP Salaheddîn Demirtaş, hevserokê wanê pêştir çendîn caran bi rêya parêzerên xwe, bi rêya tweetên xwe dibêjîtin hikûmeta dahatî hikûmeta AK Partî û MHP nabît. Em ê wan ji hûlê rakin. Erê HDP dikare çi ji arasteyên siyasî û rojeva wî welatî biguhere, ji hêja İmam Taşçer parlamenterê HDP Diyarbekirê dipirsim. Hêja İmam gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Destpêkê ji rojeva dadgehkirina kujerê Denîs Poyraz dest pê bikim. Bi raya hewa çima hate paşxistin? قطو دنگ نظام دنگی متی؟ مرحبا دم باش مرحبا وگاته بله yani Deniz Poyraz kuştina wî çawa li hikûmeta AKP MHP her dem êriş li ser HDP dan nîşandan. Ev êrişê ku dane nîşandan ro bi ro di raya giştiya Tirkiyeyê zêde bû. Yekî bêjin bu organize li İzmîrê çû HDP yani xebatkareka HDP Deniz Poyraz qetil kir. Ku li Wûrê daha jî însan hebûna ew wan jî qetil bikirina. Ji xînî wî do dîsa li Stenbolê Baxçelî evler li navenda wê êriş dîsa çû ser HDP û bi deheb çek û kêr dabû pişta xwe û çûbû HDP êriş kir. Di wê êrişê jî yani em karin wa bêjin çek ne teqiya. Teqiyana ew ê qetliyamek Baş hûn wekî parlamenterên HDP. Evana çima çê dibin? Li ser van her du mijaran. Talûkkirina dadgeha Denîs Poyraz. Hûn çi dibêjin? Yani bêjin em li dadgeha dinêrin heta vêga ew ku van bûyera çêbûne ew bi serî neketine. Binêre çend roj berê dava ku Şemdîn lê çêbibû êrişê ser yekî yek qetil kiribûn û wana zeft kiribûn heftekî berê wana berat kir. Berat kir yani ceza nedan wan. Ev dadgehê jî dadgehê ew kin em bêjin şeklîne yani ne dadgehê hukukî ne. Li Tirkiye vega hukuk nemaye. Ew nemana hukukek nemana wê hukuka tu jê behez dike hêja İmam. Tenê li ser Kurdan ji bo Kurdan hukuk nemaye yan jî li ser temamê gelê Tirkiye? Yani birastî tamamê bûyêr ewlî bi Kurdan re li ser Kurdan dimeşînin dawiyê tamamê Tirkiyê dikin. Vega Tirkiye pirsê tamamê gelê Tirkiye sedî not û pênc dibêje hukuk tune. Hukuk nemaye. Yani hukuk şikî re heye vega hukuk ji AKP û MHP re heye ji îqtidarê re heye. Ji muhalefetê re jî tune êriş heye. Evan êrişê li ser gel ro bi ro zêde dibe. Ev îqtidar bi hawakê bêedaletî bêhuquqî xwaze bimeşîne. Binê çend roj berê dîsa li Stenbolê bajarê mezin êrişî wirê jî kir. Yani Kurd di wir de ketine kar dibêje ew Kurd dibe teröristin ew Kurd dibe HDP'yî ne dibe gere nekevin kar derkeve êrişî wan jî dike. Yani bingeha piskirêka Kurd e.
حتی کل ترکی پس که دکا کرد چاره سر نبه حقوق و عدالت باشه هجای امام تو لپارلمان ترکیه نقاش و ناکوکی و گفتگوین هری زیده لناوی پارلمانی ده نکرن هون جی هون وکه پارتیه که اپوزیسیونی او بهیز خود دردخن هون دکارن جریرا و آراستیان در حق حقوقی در حق سیاستی در حق روژه و آبوریا خراب چه تشتکی بگوهرن یا راست حتی نها هوا چه گوهرتیه وگه ام پارتی کی محالفت نه پارتی محالفت جبونا خاطره که ورن اقتدار فکر و رمان خود بیجه یعنی گوهارتن محالفت نکاره بکه ای اقتدار کاره گوهارتن بکه لی ام فکر و رمان خود بیجن فکر و رمان ما چنه ام بیجن جبو عدالت جبو حقوق پس که دکا کرد گره چاره سر بوه زمانه کردی و زمانه فرمی به زمانه دایک پرورده اف گاوه اول او دو رویجی حقوق کی عدالت ورد ترکی اور آلی قیرانه کی وگا ترکیه هی قیرانه کم مزنه یا $200 و بجن یورو هر چه ترکی بویت استندن او رو زیده به یعنی خزانی کی فقرتی کی چقدر چل گله ترکی گله کرد زیده به زنگین دبن فقیر دبن سیستم کی وسایه ام وانا چوا دکن د پارلمانت ده ام تینن زمان ام راستی د بیژن لی او ویهانه بکار بینه هجمارا اقتدار زیده تره او ancak کاربن ویا بکار بینه هون بانگا هالبجارتنين پیش وقت دکن هون دبیجن حکومتا داهاتی ده حکومتا که به مهپی و آکپی به اف چاوا هون وکیا پارتین اپوزیسیونه هوا هف نگرتیه هون جکی جان باوری جکی جان چافکانی دکارن و که جگل را بیجن حتی باوریه بدن هوا بله یعنی AKP 19 سال الاقتداره دوی 19 سالی ده چقدر چه روب پاش ودکه یعنی چقدر چه نکاره وی ولاتی اداره بکه نه چاره سبنا پسکدکا کرد چکر نه دموکراسی آنی به هر چار عالی و دولت دورا ویده دنوا توا دی بشر به عرب را شر به ایران را شر به سوریه را شر به روسیه را شر به تمام دولت اروپا را شر به امریکا را شر یعنی اقتدار کی وسایه او اقتدار ان بجن چقدر مینه هاو قصا او گل ضرر بین روکی بری روکی برا هالبجارتنا کی چه به و دوی هالبجارتنا ده شوخه وانا کتنج اقتدار برا هرن بدن اهلیوی ویا ترکی کاره اداره بکه وقتی که ورسری او چاق پسکدکا کرد و دموکراسی معفی مروفا او نوده چه و چونکه ایرو اوانا نمایه دیکتاتوریه که لترکی هیه دیکتاتوری که شخصی که بتره چه بیجه اوانا دبه اوجی براستی نجبو برجواندیه گله کردو و گله ترکی نه به او برجواندی اقتداری هنه ام دبیجن باشه مادام کی وهایا البجارتنا که سروکی o da berdin. Partiya CHP ku partiya dayka opozisyonu ye peşi çend rojan wî bixûjî axiftinekê kir ku dilê her Kurdekî êşand ew bi jivanin dest helatê bigirine dest bi piştevaniya hewa HDP helbet eger hûn piştgirî neden partiyên din neden ew ê nebin ji xwe bi serê xwe nekarin bibin. Lê dibêje gava ez navê Kurdistanê dibihîsim ez tengaz dibim ez narahet dibim. هوا بریار دایا که هون لکسکی وها یانجی بفکر و رامان ایدئولوژیا که وها هف بگرن تنه بو خاطره هون اردوغان جد سالات راکن ما فرق وان چیه وی چاخه ما في تو ابو بیجن ماف کس ناده کسی یعنی ما في کرده نه CHP نه AKP نه MHP نه پارتی که ناده ام کارن ما في خو بستینن گله کرد به تکوشینا خو کار مافی خو بستینه یعنی او تکوشینا وی تنبه او خباطا وی تنبه اولا نادم تکوشین بچه اوی هجای سبی البجارت یعنی تکوشینا سیاست سیویل اوی تکوشینه که وگه سیاست که پارلمان سیاست که دموکراتیک ام دمشینن وکه HDP او سیاست دموکراتیک و ام وقتی هیزامه
چه به زیده چه به ام کاربن حکومتا یاجی اقتدارا کاربن بگوهرن او جلد گوره او شرط مرجع مچه بفن یعنی ام لدو پارتی کی ناچن لدو برجواندی و پارتی ناچن ام برجواندی خو برجواندی گله کرد ام دموکراسی ام درخم پیش یعنی دفرده دیالوگی کی وسط چه و یعنی تکس دو CHP هر دنگی خود CHP و ب لراستیه که هجای ایمان ید بدست حالات یا AKP و MHP یا جی اگر گوهرتنه که مازن چه به جخال گوری آنکتان کو ام دبینن یا CHP یا پارتیین اپوزیسیونه نه هند بیشن ام جهر دویان چاوری چاره سرکرنا کشه کرد نینن هن بخوجی حتی نها نکاری نوی کشه چاره سر بکن کواته بر بکودره یعنی چاره سربونا پسکریکا کرد برای دموکراتیک به سیاست سیویل وسایه وسا مشه ام گرب فن هیس دو ترکی ده 25 میلیون کرد هنه اف کرد گرب لهر ل خو خیلی درکه آن دویا دو ترکی ده دموکرات هنه ترکی ده سوسیالیست هنه اوجی که آلیکاری بدن کارن یعنی اف به حزبونه سبب پارلمانتو ترکیه HDP 120 پارلمان بستینه تو اقتدار نکاره به HDP سیاست بمشینه. لی تشتک هیئت بحث دنگدرین کرد که زیادتری 25 میلیون کردان هلیل ترکیه لی همون ندنگدرین HDP نه. چما HDP حتی ها نکاریه سیاست که زلال در حق کردان آشکارا بکد. چما خواه که پارتی که ترکی نشان داده حتی که او کردین هنرژی جوانا دور بکن یعنی سبب چیه؟ بنه HDP راست پارتیا ترکیه لی HDP چهار سربونا پسکریکا کرد جدای سر ملی خو یعنی اف نای و ما آسته کو پارتیا ترکیه منیره یعنی ایکو دنگ ده HDP سدی نوت پنجوی کردن و داخوازا وان اوه چهار سربونا پسکریکا کرده یعنی لترکی ده کرد و ترک پر کت نواهف لسینو بجی ترکیه کردیه لستانبول جایه لانتالیا جایه لآمد جایه لچولمرگ جایه یعنی اف جبو کردا ستاتو دوازه HDP اشکره دبیجه او ستاتو لگورا شرطو بجوه دمه چبن وانه هانه بن HDP جبو کردا زمانه پرورده دوازه HDP جبو کردا زمانه فرمی دوازه یعنی اوانا اشکره نه یعنی اف هناك دبیجن یعنی HDP پارتیا ترکیه بیه ترک نه تشکی وسط نه HDP پارتیا ترکیه لی دوازه پسگریکا هری گرینگ لترکی پسگریکا کرده اوی چاره سر بکه یعنی وسا منطقه او که ننیرن لگاون بحث چاره سریت کن هرچی قاس هون بانگا هل بجارتنین پیش وقت دکن هرچی قاس بحثا چاره سریت کن هیرشین لسر HDP زیادتر دبن تهمتین و هم برید از حالاته خردتر دبن اگر بکرتاسی برسوام دی پلانین هوا جبو پاراستنا دنگ درین هوا یعنی آواهین HDP هرچی نبیتن جبو یک آلی کرنا دوسین و دادگه هم دی چه yani raya gişti evan şirketi bu denga lekolin dikin veya şanid de ro denge HDP kurt be zede be HDP vegalı Türkiye sedi 15 sedi 20 duy navide ev deng destine yani HDP şpara naçe hem beri siyasete çavad meşine bırak meşine HDP çok nada erdi seri xo bilindike و بسد بلندایی دچه و تشتیق زلال دبیجه اف زلالی چیه دبی ازه پس گرکا یکمیل ترکی پس گرکا کردایه آد دویمین پس گرکا دموکراسیه آد سیمین پس گرکا آبوریه دبی ازمان هر سیاجی پروژه مهنه پورای مهنه ازمانا چهار سر بکم خباتا و ازیوسا بمشینم
باش. ev rê wîsane başka rê tune yani rêya demokrasiyê rêya siyasetika sivîl ji van rêya pêştir rê tunin yani evin û vê jî vê xebatê dimeşîne wisa karin bêjin. İmam Taşçıar parlamenterê HDP Diyarbakırê var baş. Zor spas bûte.